Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Freda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nangro na unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagming agasawa bareng kunak no makaibati met iti adal nangro na kadagiti pada ti asawak anaimot wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panag ko nakat umdas meten ti ornong tangag patakdar iti bukod ta balay bakay. Jak lang ang amo alakay, ang mabalin mat siguro nga agpayso. Wen, tasaan matadakkel a balay ti ipatakder ta no bilang. Wan matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin ket ti makikabkab balay. Unay kalakit din ay alan. Okay lang ang matkadana ng kantatang, nga uray dito'y tapay lang ang balay nga agnaad. Okay laeng kadakwada. Ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawan lakay? Ay basta. Diyak kayat ti makikabkab balay laeng Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain met kadagiti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malmalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balay yo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi maten ati agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Saan na bali ta mabiitan day ta amalpas? Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No ang paymat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Kano na kami lang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwamay, ton pumanaw kayaon. Jak man amo kinialan nanang. Kala at matlatan ti panangibaga nang agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpaiso, no lumasin kayon, anak ko. Una nang, saan na bale? Taga-asidag tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay? Agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo. Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ijibalay. Ay saan? Ang mga no madadaol. Ha? Gimatangak tapno adda usarek. Saan ket atapno adda buluden da. Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta. Adda usaren na. Sana bulod a bulod. Anya ngay nga rod ti ibagakin ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya? Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Saron kon! Ay, amo kon ti makagapaw no apay nga agganat alumasin jay manugang tabakait. Anya ngay kumati makagapula kay. Imot. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siya. Wen tadi na kayat ti agpabulod. Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Napahanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabuludan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod.
Salpag da iti lalaki. Ay kagumatang ka mo ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isu nga rod ay kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbuludak. At dayta ka man ako na kondensyo. Apay, gaputa manugang mon, buludem met amin na nakayat mau. Ay katuan Asawa nga rod ya anak ta. Di kasla anak ta metain. Ay na, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso adi ka bulod-abulod kenkwana ta nakababaen. Ay, no amok lakuma nga imot na yan nga alan. Yak lakuman imanugot nga ikasar na ti anak ta. Densyo, Di pa'y lagbalin nga uwak na yan nga alan. ay unay kan densyo. Lakayan ka man ako nakon. Hey, puno mate, masuro na ka talaga. Nagpintas metten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytoy. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas metten. Kasla kayat kumat ti mangala. Ay, mabalin nga ta timang purseng. Imbaglaan nga imulak maidya balay. Ay Ay, sana mabalin nanang. lakay. Kalalak pa'y laang. Pursingin yon. Di kat matay matan day taasabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laang matbarok. Diyay laang masaringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day taasabong. No kaya't yun. Di gumatang kayo mat. Alan, saan kumamot? Ay na, narigat ti agnamnam ay latan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laang mati daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta a klase ti sabong. Ay kat, in kayo mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday talaang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti arambidan nyo? Lakay, intaman mat makimisa. Manaktakla ang dayta misa-misa. Isuntong lang nga managbasol tayo amin na paso. Isungarod ama pantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo't ti aramida. Kundi dumog, kundi kidamda iti unag ti simbaan. Ngam inton nakaruwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay, isuda Sabali dalakay, sabali tamot. Oh, masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alan, Apay, masapul aya amapan kapay laang ija simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. no di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Jak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay inton bigat. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugar yo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intay umat umiliw ijay ayan nyo. Wen, bakit? Mapantangarod agpalingki iti kasta adamat isang putta. Ay saanan. Agpasken da nga rod. Di ado ti maka ni jay. Ngam sa balilat tamat adamat isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang peta. Isungarod ako nak amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrobot ka nga roden. Tamapanta ijay palengke. Bakit? Oops. Apay dagiti lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan maus-usar akagawaam. Wen. Kit-kita nga rod. Numabalin pa'y amausar. An-anwam ngay dagita kat adamat dagiti baro akagawaam. Iyawid tanto. Into na agawid tamanan ijay balay. Imbagla nga usarin da ijay balay. No pamilyak dal kasapulan.
imot na. Ngam no pamilya na. Saan mat? Ay, una yung asawa. At dan samot agpaiso imot na. Ay, bakit? Kita man dito. Kita man numabalin pa'y amasar. Sayang, mate. Ah? Ay, ikwa. Nan kita agman. Kaslamayat pa'y mat ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado anapintas pa'y data. Hilasin mo man dita. Ta iyawid tanto, ijay balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya. Naibusan ti mausar ije kusina. Ikan naktuman iti pagpalingkik. Taagudo ngak inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makityanda. Awan aya trabahom inton bigat lakay. Adda ah. Kat, sako na masikat ti makitsanda. Katinton malpas ah. Anya, Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangam no itid ko kan kati kwarta. ha? Masapul nga agtipid ta. Tanay, nangina amin ang amagatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangarudan ti makaamo amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan tiwasay datatang makit. Ne, apay. An-anom ti wasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkel nga mindagi jay akayo. Iso ang masapul ko tiwasay. Tapno mabalsig ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adawasay da. Una, ngamne. Mabiit ka lang ha. Saan ka man ang nagbaybayag ijay? Wen, unay kalakit din, aya. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka madlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang nanang, Awan ni tatang mo, anak ko, napanidya bangkag. Apay ka, day. buludak kumatiwasay yun nanang. Ingka kitaan ni bodega, anak ko. Ang mga nadala ang ijay. Ay natin magbagam amapan nakita ni Jay Bodega Sonya. Nasaya at mat, tasimang patkan din siya. Agmano ang tatang, Ay, kasya nakatigyos anak ko. Apay ganda ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. un tatang, isublik matla ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ko. Hanggang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat ang nagbalsig iti kayaw. Iba kami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang mo. Ala, gawit kan, tawan ti may pabulod ko awasay. Iba kami dyan na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamatan din siya. Apay matakas jay timba kami dya anak ta. Wala, tapno agnakam na dyan nga alan. Idi siya ti bumulbulod di na kayat. Ita, damot lang gayam kasapulan na kadatao. Ha? Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya. Gapot di na ka pinabuludan ide, di mo matan pabuludan kasta ka day. Wala, tapnorik na ba tinarik na kita eh. Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. At dantulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita, pimay suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Hanggang, awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasanaw ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot amanugang. Nagyaman kiti takasta lang ti narabid ko. Saan ko alinaksid amanugang? Hay, surun ka. Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni,
Anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Apay mat anak ko nam tikas talakay. Wan ah. Tatunggal ibaon ka amapan bumulod. Ket awan mo't mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat nairanamot anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbulodag. Ibagbagak mat alakay. Angam no di ka mapnak, di si kanti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka. Awan pa'y matdatatang kananang Manong Alan. Kasta ka dilani. Dandanimot kit din pangal daw Ang mga no paawid dan anagapo ija bangkag. Urayam labit idan Manong. Sige nga ro ipag. Anya ko mga minayat ibagam kanitatang Manong. Ay ko. At dalaan ko mabuludag. Ipaglani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay Manong. Nangag ko nga minti pa nagsarsarita day di na minsan kaninanang. Rik na kano matirik na tisan ama pabuludan, Manong Alan. Anya? Iso ano siyak tisi ka? Nasaysaya at langan no agkid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Kuha ngamin ipag. Amok mat kat anasaya at kaatao, Manong Alan. Lani. Kastamat laang ni tatang. No nasaya at kakenkwana, ad-adda nasaya at matken ka. Angam no saan ka nasaya at kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na Manong. Ken maysa, ni Manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti irason na kada kayo ken ni tatang. Kastaya. Dahita tipod no Manong. Iso asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo ken ni tatang. Ipag. Saan anasaya at tikas na Manong? Uray ko mamat no saan kayo agkatugangan. Kapulaang tasaan nyo a pinabuludan ti maysa ken maysa, aginura kayon. Madingamin ti agim imot Manong Alan. May maysa tayo a pamilya, taasawam ket nga rudan ni manang ko. Isu arumbeng na laeng nga rod, ada tayo matlaeng ti agsisin nakit. Saan ket nga agpipin na sakit? Bakit? Pasensya ka la kumakanyakon. Iti anya lakay. Pasensya kan no nagbalinak nga imot kan ka. Kan iti pamilya. Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay la kumatama pakawan bakit? Ikarik, saanan ang maulit dagiti nararamit ko iti kalabas. Maragsa ka na, gaputa na kaamiris ka matlaangan lakay. Ang panag ko na, kat nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Wan bakit? Ikarigatak asangwan ni tatang. Kan nanang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diakon kaya ti mapaidaman. Iso asa anak meten nga agpaidam. Bakit? Nabang-aran ti riknak, gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagaak dagiti kayat nga ugali na, ket kaasi na, naawatan nakmet. Ita, nagbalbaliwan ti asawak, agpinpin na bulod dametten ni tatang iti usarda, nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka. Kasta ti kayarigan to'y padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaida wenno naimot,
taamangan no si kanto ti agkasapulan, kat paidaman wino imutan da kantumet kat agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris matlaang ti asawam kat nagbaliwan. Sapay kumata agnanayonan ti panagbaliw na kat dinan sublianan pa'y ti kinaimot na. Alakastan pagayam Freda, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo a Janice ti Agoo La Union. Ngem sakbay na nga intay ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Janice, kayat mi manen ti agyaman kada kayo gapo iti kanayon nga ingkay panagdangdangag ditoy nanumo a channel tayo. Sapay kumata di kay tumao maadumngag kadagiti sumarsarunupay a drama nga income i-upload. Pagyamanan mi dagiti likes kan comments yo kastameten kadagiti kablaaw yo. Intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Janice. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko may papan ken ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Anya, agabrod ka ko nam, Randy. Wan, Janice. Ang apay nga itamlaan nga ibaga. Sorry, Janice. Amok namin na di nakpalubusan. Iso ajak imbaga adagos kan ka. Nagsaor ka. Sakan to lang ang agpakada. Itataumadan inti flight mo. Sorry talaga, Janice. Sana bali. Tamabiit laang mat ti talo atawen. Urayam ti panagsublik. Day suntumot ti panagkalay sata. Randy. Oh, di kagsangit Unay matlakit din to'y nobyak aya. Umay ka man. Nagsaor ka talaga, Randy. Hala, huston di ka nagsangit. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kat siksikan to laang ti babae iti biyag ko. Dahit ako matikanayon mo, alaglagipan, Janice. Di mat ita ti flight ni Randy, friend. Apay, di mo ka di intulod iji airport, tinobyo. Saan, friend? Adadala ang ngamin nga agsakit ti barukong ko. No itulod ko pa lang ang iji airport ni Randy. Sa bagay matkit di Kalaat mat nga ti pa nag-abroad na. Wan nga rod, friend. Rumor naman kit di, Nancy. Sa dino kay ti papananta. Ay, diyak ka mo, friend. Kung pormiditan basta rumor ta. Barang mailiw-liwag kumantila dingit amarikrik na. O sige. Sika nga rod ti makaam mo, Janice. Ay na, anak ko. Arak man ang tisangsangwam. Baybay andak ko malang nanang. Kaya't ko lang ang mat nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Gapo iti pa ng lipatan ni Randy kanya. Ay, talaga ka di asaanin ang nagparparik na dayjay arandigan ka, anak ko.
Saan na nanang? Kat no in-unfriend na paikit din iti Facebook. Saan lang ang adayta? In-block nak pa yan iti messenger. Jakmat lang ang makontak ti cellphone number na. May salaang di kayat asawan day ta anak ko. Saan na kan nga ay ayatan ni Randy? No kastaman bilang nanang. Apay nga taadi na indiretso kanya. Iti kasta. Ang mukmat no niya ti Aramida. Ay na, may amon day jay alalaki anak ko. Napintas ka mat. Ado ti gusto kan ka. Iso alipatan mo day jay arande. Ngam nila ang randi tay ayat. Nanang. Wan ngam linipat na kamutan anak ko. Awan matiang mo ka nagbasula kini Randy. Yung mga pekas jay tinaramid na kanya. Apa ni nanang. Ay na, lipatan mo day jay arande. Kunak man ang Janice. Ibawing mula agan iti sabali tirik nam kan kuana. Di kan mang namnama asublian na kapay. Tama nga no nakasara kan ijay abroad. Iti nang isukatan na kan ka. Mala huston. Huston, day tapan naging inom mo iti arak anak ko. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kan ka. Gapo iti kasta nga aramidam. Naimbag nga oras mo, Janice. Si kamat gaya Manong William. Nakapasyar ka man. Uwan atin ko. Umay ko kumaman pa siya rin ti kapsat ko. Ay katun mala, umunag ka Manong. Agyaman ak. Mabiit na ang taayabak ni Nancy iti silad na Manong William. Sige man atin ko. Kat agyaman na ka. Kayat mo asawan. Awandan itinobyo na. Awanan manong. Nabayagan asan ang nagparparik na ti lalaki kan kuana. Ne, apay nga ka no? Jakman am mo manong. Nalabit ang nakasara kan iti sabali a babae iti abroad. Oh, sinayang nangarod ati gayam mo no kasta. Ha? Kinapudno na ating ko. Ididamo pa ilang nga makitak ni Janice. Kaya't kun ang makasiningad. Anya? Wen, nabayagan na kurso na ti gayam mo. Iso na laan, tadyak kayat nga ipadlaw. Taamukmat nga rod nga addan nobyo na. Manong William? Ang itatako na mga awandan. Mabalin ko matsiguron ti agaram kan kuana. Anya? Agar-aram ni Manong William kan ka kunam, friend? Uwan, friend. Ala, pasensya mo ni Manong ko Agayat sa talaga kan ka, friend. Okay lang ang friend. Iso na lang ang tanirandi pa lang ang tilinaon to'y puso. Janice? Sorry, friend. Awan mat panggap ko amang pasakit kini Manong mo. Talaga lang amin amarigata nak amang lipat kini Randy. Ay, maawatan ka, friend. Ang kasanunday ta. Kat di nakamatan pagan ano ni Randy. Linipat na kanday dya tao. Nancy. Sana gapot nakabsat ko ni Manong William. Ang siya kun mismo ti mangibagbaga, Janice. Nasingpat ka nagagat ni Manong ko. Dayjay lang, talaklakay nga adayo iti sangapulo atawan kan ka. Nadlaw kumati kinasingput kan kinagagat ti kalsat mo. Numat may papan iti tawan, awan mo ti makunak aparikot iti dayta. Iso na lang ang taurean niya ti aramidak. Talagaan ni Randy latta ti ay-ayatak, Nancy. Oh, umininom ka man na ni ti arak, Janice. Si kamat gaya, Manong William. Amom ka di ang makapadakas iti salon at dayta. Amok ngam daytoy lang ang ngamin ti amok awagas. Tapno makalipatak, Manong. Aging nga ngamin ita. Katjak pa'y lang ang amo ti rason.
No apay nga inkulasay naklatan ni Randy. Awan mo ti amo ka nagbasulak. Ay ayak unay ti bagik man. Janice, addaak dito'y amang liwliwakan ka. Ay ayatan ka. Kadyak tumauma amang ibaga iti daytakan ka. Manong William. Amok nga awan namnamakan ka. Ang ibaga klatatirik-nakan ka. Bareng maasyan kanto kanya. Kat aklunan naktumadlaan. Anya. I love you, Janice. Adtoy, inlutuan ka iti paborito masidaan anak ko. Pangaasim tamangan kan. Awan ganas ko ang mga nanang. Ay na, di mo kumamot baybay ang tipagim anak ko. Siya ti madandanagan kan ka. Kita man, nagdakalan ti kimutungam. Awan matlaangan ganas ko nga agbibiyak nanang. Di mo kumamot papasan ti bagim anak ko. Anya laangan ti mapasamak kan ka. No kastam laangan na kanayon. Saan ka amang magan? Kalpasan na, uminom ka iti arak. Kayat mo ka na iti agsakit. Awanin bibiyang ko nga uri agsakitak nanang. Di ka kumamot agsaw iti kasta anak ko. Di mo ko maipalubos amay salaang alalaki ti mangdadaol iti biyag mo. Nanang. Di kasayaatan nga aramidam ita. Kitang kararag ka anak ko. Awan ti sabali a pagkamangam no saan ani Apo Diyos. Iso ti mangtad iti tibker ti pakinakam mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan kan anak ko. Gusto ni nanang. Masapul nga agbalinak ang natibkar. Diyak itulok aniran dila ang tipakadadaulan ti salon at kan arapaap ko iti biyag. Masapul nga ag-move on ako. Nasakit man. Nga masapul nga ikarigatak nga aklonan tigasat ko kan ayat. Diyos ko, sikat ipagkamangak. Kat amok adi nakbaybayan. Tulungan nak ko, Apo. Janice, awisan ka kumaamapan makimisa, no adapan nakabalin na. Ita ka din, Manong William. Adday ta ka manen. Di mat konakkan ka nga awagan naklatan iti William. Okay, Manong William, ay William ko na kuma. Oh, kasano? Mapanta makimisa? Wan ko ngam ne, jak pa'y mat nakarubwat. Sumaruno akto laangan. Urayan kan, tapno adda kadwak arumwar. O sige, sikati makaam mo. Mabit lang nga roda, tagpala sa klabiit, William. Nadlaw ko asan kan nga umininom iti arak, Janice. Wan friend, naaklon kunti kinapudno. Nalabit asaan a para kanyak ni Randy. Ay na, maragsakan iti dayta nga imbagam, friend. Kasta nga rumbang lang nga ag-move on kan. Wan friend, Napintas ka, friend. Ado ti gusto kan ka. Isu ahusto laeng mata nakapanunot kan. imbag man tanapanunot mo matinagawid, Nancy. When takailiw kayo matan ka ni tatang nanang. Kailiw da kamutan, anak ko. Kunak no nalipatan da kamin kinitatang iyo. Anya? Saan mat nga iti kasta nanang? Makumikumaklaan ngamin iti trabaho ki jay syudad. Ne, sino nga iti akin bag kadag iti nakadisto iti sofa nanang? Bag ni manong mo. Kaslapag mat ti baba iti nakarabaw iti traveling bag. Wan, bag tinobya na. Ha? Addan nobya ni Manong William nanang? Katuan, apay, di mo amo aya. Kano da kayo matagkit kita ijay syudad? Ne, awan mat nadakdakamat na anobya na kanyak nanang.
Ay kat maamamum to inton madamdama anak ko. Sa dino ngay ti ayan damanong nanang. Napanda nagdigos ijay karayan. Nalabit apaawi dun dagijay. Da kayo adwa, nagilimad kayo kanya. Ah, mabain kami ngamin amang ibagakan ka ading ko. Pudnuti ko na ni maanong mo, Nancy. Sorry no inlimod mi kan kati relasyon mi. Saor kayo Imuno na paikit din ni nanang anak mo iti relasyon niyo. Kat datayo ti agkakadway dyan syudad. Ah, Ala, sana bale. Tanaragsakak iti daytaan amuak. Maragsakan para kada kayo, Manong William, Janice. Ay na! Nagpintas metan tagbali na manukang me. Agyaman na tata. Ay, tatang ko namlata ka din balasang ko. Ang bagay kayo unay kini William nga anak may Janice balasang ko. Nataer ni William, napintas ka matay na. Mayat akong binasyon, agkasar kayo kuman. Madanon to day tatang. Ay na, diyo ka din ibaybayag. Agkalay sa kayo kidain. Tapno maadaan kami matan iti apukaw. dito yakon nga trabaho. Iso nga agnaedak matan dito apartment yo, Nancy. Ay, katwa na Manong. May mayat manan tapno ada katulungan ming hagbayad iti abang. Anya? Naimbag na rod ta dito yak anay destino. Saan akon amaya dayo kini Janice? Talaga nga inspirado ka, Manong. Siyempre, Ita lang amin anak karik na kiti kastoy. Amumet, nga isula ang tinagbali na nobyak. Ay ayatek unay ni Janice. Ket kayat ko nga ikasar tigayem mo, ading ko. Kumusta kan, Janice? Randy. Siyak nga rod, imayak. Tao mayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na ko nga. Pakawanan na no saan akon ang nagparparik na manipod na gabrodak. No anyaman ti makagapwa. Jakon kayat nga amon pay, Randy. Janice, Di ka madanagan. Tanapo na ti sakit tinakam ko kan ka. Aklunak nga ididaw mo. Nasakitanak iti hustor. Ang okay akitan. Namimpinsanan anak ka move on ak, Randy. agyaman ak Janice. Kat sapay ko ma. Taibilang naklatagayim mo. Itilikutan ti panangikulasay ko kan ka. Awan parikot iti dayta, Randy. Nalipat akong tinapalabas. Naragsak kaming kini William. Ket umadanimatan ti panagkalay sa amin. Asino mat ti babay akanayon ang naka-display dita teres ti apartment tayo, Manong? Jakman amo ading ko. Kabsat sa ti may sa border. Kanayon mat ang makitak dita tunggal rumabi. Ay na, unamat lang no asino akapipintasan. Nakakitkiting ti shorts na, akas lamang gargari. Ay na, bayamlat ta ka di ading ko. Anya kalakid din ay. Tila dildilawam. Agpapapansin samat kan ka, Manong. Anya? Sika talaga, Nancy. Nagado ti pagpapansinan na. Siyak pa'y laeng nga damay. Oho, nakayawan kan samot iti kinasiksi na. Sang kakitam samot nga men, iso ako manita mat ditoy. Anya? Uray asino pa'y ababa iti agdep-padep dita. Nilaeng Janice ti ay ayatek. Awanin sa bali pa'y ading ko. Ay sus, siguradom lang, Manong. Tanulok kom tigayim ko, data ti agapa. Anya?
baliwan tilangan ni Randian niya, Janice. Ha? Pimudaw kan limukmag. Kaslabak ng matan nga kawas. Saan akasla idi akasla adik? Si Kamot Nancy. Talaga aday tapay laang matinadlaw mo. Katpud numat saan ka di? Siguro, baknang tinasawa na niya. Siguro Sa anak mat ngaminan nga interesado amang amoy iti dayta. Nancy? Janice? Adda kayo kadi? Umayat man. Yahoo! May samat day ta Maxine. Agkarasublimat day ta babae dito ayan tayo. Wan nga rod Sapay kaslang papansin. Janice? Ay na, bay amlatan Nancy. Kaya't nakanumot ti makipagayam ka data. Yahoo! Nancy? Janice? Adda kayo kadi? William? Adda ka kadi dita? Umayat man? Sumrag kalagtan, Maxine. Saan ang nakalaktiri daw? Adda kami dito unag kini Nancy. Hello, mga friends! Aywan gayam, adayin sangpet ko a pizza. Imbag lang nga pagsasangwan tayo, kabayatan ti pa nag-istorya tayo. Ay na, naggastos ka pa ang Maxine. Okay lang, Janice. Aywan, sa dino ta ayan ti nobyom? Ni William ti kayat ko asawan. Adda ka di? Ayabam, tagsasango tayong agmerienda. Nakaturog. Rest day na ngamin ita. Ay na, ingkakatriinganan, tapag merienda ang friend. Nan, ramanan tayo man no naimas matlaang to'y pizza nga insangpat mo, Maxine. Aywan Saan lang ang naimas day Nancy? Naraman pa'y. Pasensya kan, William. Ang jak ngaminan malapdan pa'y tiriknak. Jakon kabaalan nga ilimad pa'y. Agayatak unay ken ka. Iso pa nga asim, taayatan na kumamat, William. Pumanaw kan dito dagusmi. Ang mga numakaraing ni Janice ket mangag na dagiti ibagbagam. Agawid ka kuman. Saan? Ay ayatan ka, William. Iso pa nga asim, taayatan na kumamat. Maxine at Danobyak. Ay ayatek ni Janice. Iso lang ti babae ngay ayatek. Iso apang nga asim ta pumanaw ka. Ang William... Pang nga asim ta di ka mangriribok. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon mi. Gapula ang itigang kan na at akas kan ka. Ala, agawid kan. Kat di kan agpakita pa'y dito eh. Kasta tinaramid da dya ang Maxine, manong. Awan ading ko. Nagpuskulmatan kiro pa da dya babae. Mas daawak nga rod. Kasla pinalpaliw nak. Apay nga amuna amin ang maipapan kanyak. Kat no'y taklaang mat ang makita day jay a babae. Ay. Saan nga aramid da dya ang Maxine? Ano siya ti makaungat? Amangan numakangag kanya, iti saan amalamlamot ti aso? Mala, bayamon ating ko. Mabain mo't siguro nga umaypay dito'y day jay. Rumbang na laang. Tano ag subli pa'y. Amang ano jak makapagtapal kat pagsasawa ko na talaga. Anyat masapul mo, Maxine. Apay nga da ka manin dito eh. Ay, kwa, friend. Di na kumamat guraan, Janice. Pangaasim. Pastragan na kumamat. Kaya't ka makasarita. Ladingita. Ngam nuriribukam lang ti relasyon mi kini William. Sana. Saan, Janice? Umayak lang matagkid daw iti pamakawan mo. Ha? Naamiris ko ngamin, abidot ti inaramid ko. Iso pangaasim ko mata pakawanan nakmatan. Pakawanan nak ka din Janice. Please. Nasaya at mata na panunot mo dayta, Maxine. One friend, mababainak nga rudan. Ang sorry talaga, Janice. Sorry, no tila ang pagragsakak ti pinanunot ko. Diyak pinanunot tirik na mamasakitan. Anyang ay, katao ka laang mat nga agbaso lakas kanya. Di ka madanagan. Ta saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Awanan kanyak day jay, Maxine. Ay na,
Agyaman ako unay, Janice. Awan anyaman na. Agyaman akmat. Gaputan na amiris mo, tibidot mo. Nalukay ti baro kung ko apumanaw, gaputan, napakawan nakmat lang nga dagos. Ket pasensya kan ha? Awan mat kat intensyon ko ang mangagaw ken ni William ken ka. Sorry talaga, Janice. Ket ulitak man ti agyaman ken ka, friend. Congratulations, Manong! Janice! Agyaman kami, friend. Anong friend? Ibag ko na ma. Ay, wala yan. Agyaman na, ipag. Kasta Agyaman kami ading ko. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Kamaujanan na, natungpal matlaing ay tinabayagan ngay nararapaap may. Ti mga asawa, ti inauna nga anak may. Ni Tatang Met. Pudno ti kinunan ni tatang yu anak ko. Iso nga idardarasyo ti agaramid iti apo ko, maywan. Agyaman nak iti ayat kan pamatag nga impaay mo kanyak, William. Awan anyaman na, Janice. Syakit di ti agyaman ngamin, kinayat nak, nga uray adayo alaklakayak iti 10 atawen. Awan matparikot iti dayta, William. Tinapatag, napudno ka nga agayat. Ti amok nga rod idi. Ket awanin namnamakan ka. Imbaglaanan tadyak na upay. Ket intuloy ko lata tinagaramkan ka. Tano saan? Amangan no sa bali tinaasawa kita. Anya? Di mo matlaan kabailan ti mangkita iti sa bali. Ngamin, talagaan na in love ka kanya. Launay apaket. I love you, Janice. I love you more, William. Tiamok idi kat saan akon ang makamove on gapo iti inaramid ni Randy kanyak. Angam gapo iti tulong ni William, nalipatak ti immo na nga ayat ko. Adupay dagiti panubok ken sulisog a nagdalanan ti relasyon mi ken ni William. Angam kaasi ti Dios nalasatan mi met dagita agingga a nagkalaysa kami. Ita Miss F addan dua nga anak mi ken ni William. Ket makunak a naragsak ti binukal mi a pamilya. Awan matandamag ko ka ni Randy manipon nagsubli ije abroad. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Talaga kas tatibiyag. Adagundaway ti pan nakapasakit. Ngam di tay kumamaawanan iti namnama, ta sigurado nga addan tumat gundaway ti panagragsak. Alakas tan pagayam, Janice, kat pagyamanak unay, ting ka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat kat mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biyag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Kumusta kayon? May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw ti income ikablaaw kada kayo amin, papagayam.
Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin gapo iti kanayon nga inkay panagdangdangag dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Marilo tinagilian La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kitawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Marilo. Naawis akmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay laeng ijay balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Carol! Kumusta? Naigatangan mo't lang ka di dagiti ubing iti usarenda ang mapan ag-eskwela? Wen manang, katagyaman na ka. Nailak-aman ti anak ko anay gatangan iti bagken sapatos na. Awan anyaman na, ading ko. Kurang paikit di dayta, ah. Kas pa nagsubalit ko, iti panangas asikasong kadagiti anak ko, tunggal umayda di tabagyo. Ay na, di mon panunutan day tamanang. Siyak nga ro ti adda dito di siyak ti mga sikaso kadakwada. Ba nagapagyamanak unay ading ko. Ket, nagawid ka din dagiti ubing? Wan, intulod ko ida itayan ni Dya paradaan. Amang ano nakaawid na paikit din Kasta ka di? Wan manang, imbilin ko matkit di ti panag-text da, paman ang makaawid da Dya balay. Ala, nasaya at mo't nga rod no kasta ading ko. Kat agyaman akmanan, iti oras mo anang ipasyar kadakwada. Wan ka di manang, awan parikot iti dayta. Sige nga rod, taawagak man ni Nana. Damagak man no nakaawid ang daang hello. Sa dinong ay ti papanam, pare Rudy. Inakman kita ang timpakat ko asilo idi kalman, pare. Ayun Bareng no adda na silwan na abanyas, wenno abuyo. Ay, nagsayaat kit kuman no kasta, pare. Kita amtuman gayam pare. Amangan no maisarong kit di dagiti tarakan ko amano kijay. Ket isunto kit di ti masilwam. Aday humat kit di tinagsilwak, pare. Saan adumanon dagiti tarakan mo amanok ijay? Ay ket di mo lang amo Amo maten dagiti manok. Agbulakbul damet no ka. Di ka madanagan, pare. Tano bilang manok mo man tinaalat ti impakat ko asilo, ipasigurado kan ka, nga ibulos kumutla nga dagos. Nasaya at mat nga rod ano kasta ti kapanunutam, pare Rudy. Naglukon. Awan matan ti silo nga impakat ko dito. Ay. Addaman ng loko kanya ko na. Kat no kinabilak pa iti apan na. Imposible mat, abasta mapukaw laptan. At dalakid dinangala iti dayjay. Ammo kuno asino ti akin aramid iti daytoy. May salaang atao ti lumablabas ditoy. Isulakid di tinangala iti silong ay naramid ko. Paiman? Gusto na Rudy. Gusto na. Pangasim. Awan ti amok. Iti papapasok mo kanyak. Daytoy pay! Huston, saan na ka lumaban? Pangasiw, gusto ko man. Agnakam kamat siguro itan ang hilaw. Inton maminsan, di mon pakibibiyang ang kisilo at di mo mat nagbambanugan. Anay ko, nagsakit tintero ang bagigtatang. Tiawanan pa in Rudy. Pagbayadag dayay at tao. Gapoy ti kastoy nga inaramid na ka. May ang yun, tatang. Saan ang mabalin? Okay lang ko ma. Nusik hang agpaiso tinangaramid iti pababasol na. Ngam saan ba?
Iso arum bangla ang asong bata na ti inaramid na kan ka. Idarum ko day jay arudi. Ang tatang. Dito'y kalaan, tama pa na kaya balay dalolam. Mapan ko ibaga ti inaramid day jay arudi kan ka. Numasapul nga agpakuyog ak ama pa na jay barangay hall tapno agdarum. Aramidak. Gusto lang mo kiday, tinaramid ni Jimmy kabagay. Iti kasta, agnakam mo day jay aruday. Saan mo tarumbang tikas jay nga inaramid na? Ay, hun nga rod ka ba, guys? Uray kumama no di na pinalaluan ni Angelo. Huwag nga rod Ken maysa, suspitsa na lang mo gayam ni Angelaw. Awa mo natalgad nga ebidensya na. Ken maysa, saan ka numat ani Angelo tinangaramid iti dayjay ka ba, guys? Dayta nga rod kay. No naglaing tumo nga min nga agpabasol day jay aruday. Ay, hun nga rod Kahit kano nga'y kanaw ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall kabagays. Inton Domingo ka ba, guys? Umay kanto iti kasta, ada kadwamay. Ayun na, umayak to talaga kabagays. Okay, kumusta? Anya nga'y tinagsasaritaan niyo kada kapitan? Ay katagmulta dayjay arude. Ay, nasayaat mo't nga rod no kasta nanang. Kurang paikit di dayta Tirumbang kan ko anak at mabalod. Isumati ko namay. Angam ko na piman ni Kapitan, ngawan ba laang ti sabsabalay. Iso nasaysayat mo laang kanaw no maurnos ti amin. Nang runa kat ang kakaaruba tayo madlaang. Wala, ngam pinalaluan na mo ti anak ko nanang. Uray kumamot ano ni Angelo nga agpaiso ti akin aramid iti pagpabasol na. Ngam saan mat? Ala, bayamon anak ko, tinapatag. Naaramid ti rumbang. Malaksin iti multana. Isupay ti manggastos iti check-up kan panagpaagas ni Angelo. Nasken lang nanang. Tanod di na binugbog ti anak ko. Saan kumamot kasta ti kasasaad ni Angelo ita? Ay, hun nga rod Angam kas iti nakunakon. Baybay amon anak ko. Di ka madanagan, tada kami ti makaamu ditoy. Ipamaysam kit di agtrabaho dita. Amukmut kit di Adi yu baybayan anang. Iso na lang ta. Jakmut latta maliklikan ti agpanunot. Ay na, awan ti rumbang apakadanagam kunak manen anak ko. Sige nga rudin nanang Baliwak tumanan ti umawag. Sa dino ti papanam, Jimmy. Ay ket mapanak agtrabaho nanang. Asino nga iti kadwa ni Vian ijabalayaw. Ni Angelo nanang. Ne, apay, saan anapan nag-eskwela ni Angelo? Ay na, ket no nagikatan di apo ko yo. 2 Domingon asaan anapan nag-eskwela. Anya, iti anya agapungay ka no anagikat. Masadot ka nun nga giskwela nanang. Agtrabaho ka nulaangan iti construction, tapno ada kwartana. Anya? Ay una yan. Anya kay nga rod ti Serbina nga adda ijay abroad ti inada, no di na magaya mong kayat ti agiskwela. Diyak man amo nanang. Kinasayaat. Kasarita yung tuman ni Angelo. Bareng da kayo, tidanggan na. Naimbag abigat mo, Barok. Nay, da kayo matgayam nanang. Wan, nangag ko nga minti panagsangsangit ni Vian itay. Isu nga imbayak. Apay, agan ano ni Vian, Jimmy? Ay, kuha nanang. Sangsangitan na ni manang na. Ipapilit na ti sumuro ti diya pagadalan. Kasta aya. Sa dino nga yan ti ayan na. Ay kuha. Adda jay likod. Agay ayam da iti anak ni Pari Bebot. Ibaon mo man ida ija balay. Tamang luto ak iti meriendada. Uwan nanang. Hello, Lakay. Kumusta kan? Dagiti anak ta, kumusta damutan?
Kasi ti Diyos, okay kami matlaang dito'y bakit? Si Kangay, kumusta ka matayin? Kumusta ti trabaho? Ay, daytoy kailiw kayo una yan lakay. Ang nasken nga agano sa tapno maipayak mo't itinarimat masakbayan dagiti anak ta. Uwan anya ngayong harod, kat adda ka mat dita adayo. Masapol talaga ti panaganos. Wan, ay kumusta ngayon mo? Ti panagadal dagiti anak ta. Sana nasaya at adamag bakit? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jimmy? Ni Angelo. Sana na sumsumrag. Anya? Ngam, apay? Masadot ka nun nga giskwela bakit? Agtrabaho la ka nun, tapno da kwartana. Anya? Saan Jimmy? Ibagam ka ni Angelo, ta ituloy na latat yung eskwela. Bakit? Namin anon ayang ang bagbagak day takan ko ana. Ngam awan matlatta. Kasaritam tuman. Tabarang no danggan na ka. Sige. Ibagam to nga rod, no adda di tabalay ni Angelo, ta umawag ak tumanen. Mapanak ijayan da Carol inton bigat lakay. No kasta, agpasyudad ka, bakit? Wan, itugot ko dagiti apu ko ta. Ipasyar ko mamaiday jay bagyaw. Ay katuan iti kasta, makaliwak say damit. Kanon to nga iti panagawid yun no bilang. Agawid kamin tumalaang inton malam ti Domingaw. Una, ay gayam. Igatangan naktuman mat iti kape. Jay sigun ngay ngal alaam akape. Jay herbal coffee. Mayat day jay kait. Ay uwan lakay. Inayon mo nga isurat iti listaan. Iti kasta, saan ka malipatan? Iyag mo nga rudan ti listaan. Tainayon ko ti kape nga ipagpagatang ko. Bakit? Nanang, apay ka di Carol. Iti day taatuno ti panagsaom. Kaslada kayat mo nga ibaga kwa ngamin nanang. Anya ngamin day taaya. Ibagam anak ko. Kwa, mas naawak lang amin nanang. Iti anya anak ko. Dinigos ko ngamin ni Vian itay. Kahit ada sabalyan nadlaw ko iti kaanak ak nanang. Nay, anya nga iti kayat mo asawan Carol. Idi nugasak ti pribado apasit ti mag-ina. Dandan idi na kayat. Dinamag ko no hapay. Nasakit ka no. Ha? Gapot ako na nasakit. Inayayok akitaag. Taagasak tapno maikat ti sakit na. Dito'y ko nakita nga. Kaslada puraw alikido iti unag. Saan anormal dagiti nakitak iti pribado apasit ti bagiti ka anak kak nanang. Ha? Nay, anyagay ti kayat mo asawan Carol. Masapo na makasaritak ni Manang Marilo. Ibagakan ko na tinakitak. Kat no ipalubos na. Ipa-check up ko dagiti doang anak na. Sabali nga mina talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay na, nakakaasim at gayam ni Vian anak ko. Nakakaasim at jay apok. Tsak matuko na panunutan. Ngay tikas jay ang kinaubing nakit. Gusto nanang, di yun ibalikas. Hayop na jay ajay may. Isunakit di ti akin arami di tinaytoy. Day tapay ti may sa parikot nanang. Di tay amuno asino kadakwada ka ni Angelo. Ti mga aramid iti kasjay ka ni Vian. Kayat mo asawan. May bilang mat kasuspek ni Angelo. Wananang, ngamin. Kas ka ni Manong Jimmy. Bambantayan na matlaang ni Vian tunggal mapanag-eskwela ni Rhea. Katiso na lang ano ti mabatbati dya balayta. Ay na, Diyos ang manang-asi. Yan ada yung mapo. Urayan tayo laangan arumwar ti mediko legal. Kalpasan na.
Mabalin tayo mata namang i-file iti kaso kontra ka ni Manong Jimmy. Saan? Mamati kayo kumakanyak, nanang. Diyak to pulos marami dayta. Nang runa iti mismo nga anak ko. Kasi andak kumamat ananang. Didak ipabalod. Pangaasiyo. Pasensya kan, Jimmy. Agamnas kan nga ikarom iti pagbaludan ti basol mo. Amo ti Diyos, nanang. Diyak kabalan nga ramidan ti pagpabasol yu kanyak. Pag-aasem, tadimon iramraman ti Diyos iti kalukwam, Jimmy. Hagbutang ka kumamat iti Diyos. Pudno ti bagbagak, nanang. Rumwarto matlaang ti kinapudno, Jimmy. No talaga saan mo nga inaramid ti kasjay kanivian. Amok kan mamatiak. Ang mga ramid matlaang ti Diyos iti pamuspusan. Tapno makaruwar ka iti pagbaludan. Kabagays, anyat panagkunam. Iti anya ka bagais. Maipapan ijay manugang mo Agsasaog nga ta iti pudno ni Jimmy. Ah, Kasla pudno mo nga may dagiti ibagbagana, kabagays. ay na. Asino ba't ngay ti tao ang mga klon iti dakas ngay naramid na? Ha? Saan arumbang akaasyan dagiti kakasta a klasin ti tao, kabagays? Ay, sa bagay mo kidi Siyempre, ibaganan adi na inaramid, gaputan na doktalan ngamno saan pa'y anadoktalan. Ang mga no'y tultuloy na pailaang nga gun-gun dawayan ti mismo nga anak na. Anya nga'y tinagsaritaan nyo ka ni Marilaw, bakit? Agawid ka nun dya anak talaga ay. Nasaysaya at matlaang nga agpaisaw no agawid pailaang ni Marilaw. Iti kasta, maasikaso na dagiti anak na. Ay, wala kay. Kaasimot dya apo ko ta. Kaaruba talaang ina. Ang anyan, tadita man lang na protektaran iti kasjay nga inaramid ti awanan bain na manugang ta. Huwan nga ron Mapagsisilpo kung ti amin, bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan Sebiyaw. Malagip mo, ti kanayon a panagsangsangit ni Vian tunggal agsapa. Wala kay. Ti kuna ni Jimmy ken ka, sangsangitan na di Angelo ken Rhea, nukas di asumrakdan ije pagadalan. Kasta nga rod Sebiyaw. Inuulbawd. Nalabit nga agsangsangit di apo ko ta, gapaw iti aramiden na. Ay na, nakakaasip at di apo ko talaga ay. Nakakaasi talaga. Ayok ka, Jimmy! Ayok ka! Awan o mas pinili kinaayok mo! Apay nga iti anak ko, pay! Apay! Marilo, pangasim. Mamati ka kumamat kanyak, bakit? Diyak maaramid ti pagpabasol yu kanyak. Kalanggarutan ti ebidensya! Ngam aglibak ka pa'y lang! Marilo, Imbes sa tulungan na kamanggad! Tapno may kanta itinasaya na masakbayan na giti ang mata! Saan man? Tasika mismo! Tinagdandaan na di masakbayan na! Marilo. 5 lang bitawan ti anak ta! Ngam una yan, Jimmy! Una yan ti kastang naramit mo kanikuana! Ang babawi ka nang ibatikin ka nang iti anak ta! Ang babawi ako na, Jimmy! Naibalo din ni Jimmy anak ko.
Anya ngay ti planom ita. Agsubli ka kadi pa ija abroad. Saan, nanang? Dito'y ako nga agbirok iti panggada. Iti kasta. Mabantayak dagiti anak ko. Gusto ka iti dayta a desisyon mo, anak ko. No amok lang kumakastoy ti mapasamak nanang. Jakla ko man ni matadayo. Jakla ko man nagababrod. Anya ngay nga rod, di tay matambo dagiti mapasamak anak ko. Talaga akas na tibiyag. Nalabit nga da makagapuno apay anapasamak ti kastoy. Nanang. Tirumbang aramidam ita, ket kumararag ka iti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Ikararag mo, asapay la kuma, taikan na ka iti kirad ti pakinakam, amang sarangat kadagiti panubok iti biyag. Nang runa ita, tagmay-maysakan amang isakan iti panagbiagyo nga agiina. Madudog unay ti pusok numalagip ko tinapalabas. Nagsakit itirik na nang runa iti maysa nga ina akas kanyak. Manipod idi, awan meten kontak mi ni Jimmy. Ngem damag ko anakarwar kanon daytoy kalpasan tinasurok 5 atawan apan nakaibalod na. Saan mi matngaminan anaas asikaso ti kaso gapu iti kinakurang ti financial. Jakmet mapabasol dagiti anak ko no nangimula da iti gura kan sakit tinakam iti amada gapu iti kasjay nga inaramid na. Ngamin, uray siya kat kaslaawanan namnama ama pakawan ko pay ni Jimmy. Panawan tulang siguron ti makaibaga no addan tupay pagsasabatan mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam, Marilo. Maawatak terik nam pagayam ko. No apay matngamin nga adda dagiti ama kaiturod amang aramid iti kasta kadagiti mismo akadara wenno anak da. Tirumbeng kadagita aklase ti tattao ket malungsot iti pagbaludan. Italek mulatan kani apo ti amin pagayam ko. Kumararag kakenkwana ket dawatem ti pannarabay na. Iti kasta ket lumag-an ti riknam asaan apuro gura ken sakit tinakam ti agar-ari iti kaunggam. Alakastan pagayam Marilo ket pagyamanak unay, ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama.